Hai, assalamualaikum, welcome to Temis B Vlogs. Yari na sa buong video na to. Ayaw naman kalupay dukunin like even subscribe button para bayad. In topic na to biyahon hal sin South China Sea. May ta magpangagaw in China dagat. Ayaw na magpalugay. Let's go. Hi, ngan ko in topic na to how sin South China Sea. May tabaha in China magpangagaw dagat. Matampalin China takin atawa active sila mag-invest pa kahula-hulaan ASEAN. Ang kanahon project mga train iban port. In pagkaradyan sin China ini aunda panugpat sugpat pakahalan sin South China Sea. Nga turun ha map in mga kapuan tampal pa is China daing ha Jepun, Okinawa, Taiwan, dapa Philippines, biya siya sa pantun chain natin ya natundan na muna in pagyanon first island chain strategy similikan yang hapa nila ha China na inang matubya apis atau pagal pagka natundan manugay na piya pangadya similikanin strategy nila ini pamuno ha China even Soviet Russia jari nagpajatuin milikan sin joint military even mga Jepun, South Korea, Taiwan even Philippines supaya in mga hula nasabot mahinang unsinkable aircraft carriers at tinay ng sinmilikanin mga hula na sabot bilang 7th fleet nila pagbutangan sin plane bubuno ang padi pagludangon papunta nahinang sila military base sin milikan ipamuno ha China saktain strategy sin milikan ini kaya bistuan da sin China ampain mga cargo 90% economy source in China maglaway doon ha first island chain artinya anytime manjari apan sin atau wala pa tun sin milikanin lalabayan sin cargo daing ha China bang nila kabayaan kangi unin economy sin China ampa matampal makusugin military power sin milikan daing sin China ang kanin China nagpakusog sin kawa sa piya pananap niya in gulamay niya biya kuita ha South China Sea sabab sin himali siya ha pakaradyan pagsapalisin milikan iban mga hula nakasud pa first island chain yung piya na sin mga Jepun, Taiwan, iban Philippines pa bang nakawa sin milikan in South China Sea tanto masud na in China si kahagisin milikan atin niya kahalan national security na yato sin China ang kanin Taiwan daran kay claim sin China pasuron niya palom pamarinta niya supaya mabugto in chain yato ha strategy sin milikan ipamuno ha China ang patuyuan ni sabsin milikan in Taiwan damakan supaya makadsin disaran niya uno hula nakala mo dakalan sin pagjawi atawa dispute ha South China Sea subay sila makadabisara sin China damikyan makadaysab sa habisara sin milikan supaya sila di makipitagi itong ang kanin China magpangbudyaw duyon niya mga mag-iista daing ha South China Sea atin niya bang China jimimpulag na isab ha South China Sea why na isab kaya amuhan neto siya sin atawa aun na isab pagkaradyaan sin milikan iban mga hula nakasud pa first island chain diversification in kalagyan sin mga hula asibi lamud ha kahalan sin South China Sea supaya mapaunin win-win situation jari why hilo hala atawa lingub iban US atawa China mga kawasada pula atin niya bangaon dara makan sin China subay tay maon sin hula asiwi lawng na
inangan takaw train mahaba atawa dilan takaw po ni pag business mo damit yan bang aun dara makan similikan laong na dilan takaw laong na titimbakan busan takaw laong na sin ipagginang mo building dakula subay resab time mo supaya di jumatuin pag abogo jari way issue pag pudyaw mag-iista allowed atawa pagtumboy sulod katan